मिनती मैडम तुम आखि फिटा है तुम प्रथम क्या देखा चाहिए तुम स्वामी को ना तुम शशुर को मु प्रथमे डंक भाई को देखा चाहिए हाँ सीजु मुझे डंक मार दी बोधे तेते चित्ता काटि ना ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ପୁରା ଉତ୍କଣ୍ଠା ଭରି ରହିଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଜୁବୁଦା ମୂଳେ ମାରିଥିବା ଡଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖିପାରିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଆଖି ଖୋଲିବେ ଯଦି କଷ୍ଟ ହୁଏ ଆଖି ଖୋଲିବେନି ଧୀରେ ଧୀରେ डंक भाई चल छाड़ो डंक भाई छाड़ो मु डंक भाई मारु जीबी बेइज्जती डंक भाई बेइज्जती डंक भाई मो जान मो जिगर टुकड़ा मो अंदर लौड़ी के छाड़ मत बेइज्जती